Bir көп метр көлемде юг етілген деп ойларға керек. Мында теге птица фабрика төзілгенде 50-ші жылларда ма етек. Ауылға бет көрінмей, күлеге йогы. Кешкі йокларда теге мәжбүр еткенлеріме налог рәвешендә тош китереге, отчет береге, план үтерге, мына орттан гына коп коша кергеннәр дә орба белән койсы бер тошларны җыеп, как стройматериал итеп алып киткәннәр. Птица фабрикага төзергә дигән сүз ишеткәнем бар. Ondan sonra toşlar şınapta yukka çıkan mı yukma deyip degenge delil tegi yokta bir toşunu meni көрген idim. Tübe eşkertilgen, motor itip eşkertilgen, yok şey itip. 20-ci asır başı. Üskülüşü tiri yokta yok. Koya bulgan o. Demek ol stroy material rövüşünde alıp gitilgen. Şulay. Bunda biraz boşluklar görünüyor.